Prekidamo program, dragi gledalci, zbog jedne mnogo važne obavesti. U Narodnoj skupštini drug major obraća se delegatima svih naših republika i preduzeća. Čini se kako je došlo do velikih promjena. Druže majore, gotovo je. Likvidirani su svi domaći izdajnici. To je dobro, to je odlično. Idemo sada do kraja. Nema više milosti. Slomit ćemo kičmu neprijatelju. Nema više cijele mile. Idem ja vičeti. Druže majore! Zdravo, druže. Druže majore! Kako je bilo? Dobre, sve smo ih smaknuli. Hajmo obavijestit zadrugu. Pokušat ću objasniti nekim drugovima i drugaricama kojima je glavni cilj izbaciti me iz takta u ovom velikom času za naš narod, kako smo uspjeli nanijeti velike gubitke neprijatelju. Dakle, šta se sinoć desilo? U velikoj borbi za druga Šeguna, skupina je naših najboljih boraca iznenadila neprijatelja. Uništila je najveći magacin s municijom koji nas već godinama truje neprijateljskom propagandom. Saznali smo tko se krije iza toga, drugovi moji. Iza toga se krije Matija Djedić, kodnog imena Indeks. Jučer sam naredio drugovima rezove. Kidajte. Istina, neprijatelj je dugo nakon toga pokazivao znakove života. Propaganda se nastavila još neko vrijeme, ali nakon naših opetovanih napora izdajnik je pao, kao Njemačka i Japan zajedno. Ali pomalo kažem. Ako pogledate koliku moć sam ostavio vama, drugovi drugarice, članovi domaćeg saveza, onda je jasno da pobjednik može biti samo jedan.